clear tu te in sawa in chibai kabu ka cheu he ka channel min lo clear saka min lo subscribe sak tu song song te in sawa ya chunga lom thu ka soya la subscribe lo ten khongai taka he ka channel hi min lo subscribe sak zel turin kang en cheu ani ole wenia hian covid-19 shileng mek chungchanga longkai district din mun tharlam per kan ngai tha anga chumi ba ka chuan district chung thuthar omte kan ngai tha ho don bok ani ole tuna chuan covid-19 shileng mek ka longkai district din mun tharlam per hetiang hian ilong ngai thang o darkar samni le pali kalta khan longkai district a rivei pathum mu chhuwa thar ania heng positive mu chhuwa te hi kamalanagar fora mi pa pakhat le mi chia pakhat nin longkai bazar venga mi pa pakhat te anni vein lama rivei an kolna atanga chuatir hetiang hian an om IR battalion quarters covid care center thingka atangin mi pahni chuatir ania chongte ya home isolation atangin mi somni le paruk chuatir ani poka 4C circuit house chongte atangin mi pathum chuatir nin Eklavia model residential school chongte atangin mi pakhat chuatir ani pok ani chuan voina covid positive en koldam chuatir zong song hi an vain mi somthum le pahni ani hetiang hi tuna longkai district din hun ani IR quarters covid care center a hian mi pakua enkol mek ania mani in lama enkol home isolation chongte ya enkol mek samruk le paruk an oma 4C chongte circuit house a enkol mek som le panga an om mek bok ani Eklavia model residential school chongte a hian mi panga enkol ni bokin Karlui middle school a positive somni enkol mek an ni boka Karlui primary school a mi som le pali enkol mek ni bokin missionary school Karlui a hian mi som ni le pakua enkol mek an ni bok heng baka hian home isolation a enkol mi som le pali Karlui a hian an om bok ani chongte el government high school a mi som ni le pasari enkol mek an ni boka chongte el IB a mi pasari enkol mek an ni bok tichuan tundin huna longkai district chunga covid positive isan hi som enkol mek an nia heng positive enkol mek te hi an risel na din hun uluk taka vil rang ania ngai tu om anom lo ani ole longkai district a rivei mu chhuwa tharan tlem ve ret zela hei hi thil lawm takani report han siam po hi a boi thak na lai oma achangin kan tlanhiam roi ruaya lawm thu te kan soi mek lain kan sang le thup a khau tak in khuwa khirna kalpui angai le thin van doi thak takin he shileng mek third wave kan lam habak run mai ni na langa chumi ta na kan lo in bo sai lok thinan in ven na tha tham ho lo hi alangai tak set ani chul to pani lo chuan kholai te chhuwa mai te chanom le midang ena len lu mai te hi ala hun lawa puimo a pon chuak te poin mai tom na face mask vuang ngai tur midang hlata om social distancing te kutsil uluk hle tur han sanitizer man wara in lama sabona uluk taka kutsil bok tur ani shileng hi kan hlauna ana sat pole kan himang mitam tak nun na lo la to tu he corona virus hi palliam mai chi ani lo ti hriaila sarkar tu chuak ngai poimo te inven na ngai poimo te hi shileng laka kan him na tur ala ni rang ani ti hi kan hriat fo a tha ome shileng awanga district chung ziam lama pan mek lain in khuwa khir na po tha dur set zel ania heng ni tina kan ko sak phung na sataka ti dang lam ani awanga in khuwa khir na tha dur ani hian apui mo bera chuan si kan hai tul ani ti hi kan hriat rang apui mo ani kanin tha dula khulaya chuak kan tamte nun phung apa ngai ang maya kan la kalpui mek kan tumlai hian hetilai takahi mitin te kan in ven film khur atul hun lai takani ti kan hriat apui mo ani heng huna in tha da ten si an kai fo thin ti hi kan hriat fo a tha me
kan hiat thawangin kumin April ni som atang khan COVID second wave kan tur than ania tichuan Mizoram chunga district sang district som le pakhata te COVID laka kan in ven theinan in khuwa khirna uluk taka kalpui ania he in khuwa khirna kalpui ko a hian longtai district te po theitop thoin official te rom mannain longtai khopui chunga duty in da ania executive duty mun som le pania da ania anni hian dan bo chiate ni tin ending na an thok china tichuan voin ni akhan hem mun som le pania executive duty te hian dan bo chia mi pariat an mana an mi man te atang hian an paisa choitir za ta hi cheng zariat ani tichuan kan sei tong khan April ni som ni atanga COVID awanga in khuwa khirna kalpui tran ani atangin voin thleng hian longtai district chunga dan bo chia mi sang khan sanga somsari pasari man an mi towa an paisa choitir tling kho ma hi nuai khat singriat zali so atling to ani heng dan bo chia an man te hi van tlang munam hai tuamna max avua thalo le inkai hroina dang SOP zom thalo te ania the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2020 manga sem na pek nin paisa choitir zel ani voin khan longtai district level task force on COVID-19 DLTF te chuan chairman longtai DC Dr. Andrew H. Vanal Dikahovin DC conference hall an thukhoma COVID-19 sileng laka himnan a state sarkar rom manna zulzuya longtai district chunga nisom thum tharuk atanga nisom le panga thasari inkar chunga inkhuwa khirna kalpui dan tur an rel ani chairman Dr. Andrew H. Vanal Dikachuan COVID-19 sileng laka himnana inkhuwa khirna kalpui konga sarkar na thok tlomngai pol kousan le mi puite tho puina awangin longtai district din mun azia om ti soin lom thu asaya sileng laka district himnana thok tu te an ha hle ti soin an thorim na le an ha na te a thona chanlo nan mi puite chu thu o ya inkai soina te thataka zom turin acha ani DLTF member secretary chief medical officer Dr. LP Malsoma chuan COVID-19 sileng kai nuya longtai district din mun tlang pui atar langa tundin huna longtai district chunga COVID-19 positive active case mi zan hi som an mek thule COVID care center ate 4C le home isolation ate enkol an ni thu atar lang bok he DLTF thu khoma hian COVID-19 sileng ti hiam tura longtai district chunga malak dan tur le July ni som le panga sang hi som ni le pakhat zanlai dar som pani thleng in khuwa khirna kalpui chun som dan tur sai howania Mizoram sarkarin Mizoram puma ngan tur in khuwa khirna le in kai hroina adun ta cholongtai district chunga zom vek tur ania hemi bak DC terwa man a da te kalpui dan tur voina hian ngai to ani voinia DLTF ten an real te hetiang hian lo ngai thaila dor chungchang dor zong chu pathian ni ti lawa ni tin sing daruk atanga chanudar khatheng hon phal ania amai ro chu sarkar in kai hroina a tarlan ani angin dor ngak tu ta chu dos khattal COVID-19 sidanna vaccine lato anni atul dona bazar le dorate COVID-19 laka himna na film khur na dan zam COVID-19 appropriate behavior in naicillo mai tuam that kutti thiang hlim na man le adang te thataka zom tur ani baka dor kai ten an mani dor tu te thataka an chin chi atul don bok ani taxi le auto chungchang dor hon phal hun chung ni tin jingdar ruk le chanudar khat inkar a hian auto rickshaw le taxi te chu an service phal sak ania heng sumdong lir thei khaltu te hi dos khattal COVID-19 sidan na lato an ni chawin tan chu phal sak an ni dona COVID-19 appropriate behavior thataka an zom atul don bok ani na tho chungchang na tho le ezon na tila ramkal emo fe tur te emo chungchang chu apanga in VLTF te siat puina le rem ti na manga
kalpui thei ania khopui pon lama na thok a chuak te chu jingdar som le tlaidar nga inkara khopui chunga an veiwa arem don lova khopui chunga bungro hlani mo hlan thlak ema chu zandar sari le achan vele jingdar le inkara ti tur ani bok ang infiam nalam hemi hun chung a infiam nalam kalpui thei chin inchunga mi som ai tam hei indoor a tina ni a mi som ai tam lo le pon lama mi som ni panga ai tam lo ti chu phal ani rualin a kalpui dan tur kim chang ruam man chu sports discipline sang association le infiam na hun nei tu te ko da ania taksa sei zoi na pona tlan emo kal emo chu jing lama darli atanga dar sari thleng phal ania tlai lama dar nga atanga dar rule chan ve inkar chung phal ani bok kemi in kho khirna man hun chung hian zandar sari atanga atuk jing dar li thleng zantin pon chuak khak bur curfew chu chunzom zel tur ania sarkar office te chu apoi mo zol le sarkar in kai hroina in aphal chin office ka in abakin in lam atanga na tho chu kalpui chunzom ani don ani state sarkar in Mizoram puma in kho khirna thupek achua clause 5 1 angin hemi hun chung hian eizon na le tulbiak thil ni lova veiwa le inland po khaplat ania eizon na le tulbiak thila chuangai te chuan mani veng VLTF te hriat puina le lekha an lak pisel angai dona police executive duty le VLTF te khau taka duty in kho khirna zom lo le COVID-19 laka himna tura sarkarin dan asiam te po chia chu dan angin an sam zel don ani Longkai district chunga in kho khirna kalpui dan tur kim chang hi Longkai DC chuan order don ani tunaya HSSLC result ti chua palina din mun hautu Longkai district a mol bu el khoa lal thanzami puem lal biak ne ma fanu chu wen khan Longkai West MLA le State Bank of India Longkai branch ten choim goin an hlan hian nula lal thanzami motor of biak ne again the patsala hi patsala no chuan in sila I malamai tanzela kan chonga ni lawai ni se hi kan ma sama hei poisa yan si Longkai West MLA pusingun rian chunga chuan Longkai bazar venga an chen na ina lal thanzami choimoi na hun hi abuat saya thusiak le lekhabu ba ka cheng sing khat ta hlana abial chunga zirlai ti thata chu hetiang angthil pek hi alo pek thin thu soin zirlai te ti tang tu ani abei sei thu Longkai West MLA chuan asoi voin vek khan State Bank of India Longkai branch chuan lal thanzami hi choimoi na thil pek an hlana branch manager pu Robert Josang liana chuan choimoi na thusiak le cheng sang riat hlanin bengde ya nipik choimoi na an hlan thei chu lo momati thu soin State Bank chuan hetiang thil hi an local pui thin ani thu asoi lal thanzami hi chung ko khosa khar sa ve tak atanga zirna kong zo ani in government primary school mol bu ela pol khat atanga pol li thleng akala UPS mol bu ela kalin pol nga atanga pol sari thleng azir le a downtown English school Longkai atangin pol som apasa HSSLC hi St Anthony's school aizol atangin thatakin apas ani khitu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell milo na saktorin karon ngen che ani Shileng me ka Lai Autonomous District Council rorel na hnuaya na thona sang te GAD chuan voinia khan order ti chuakin hetiang hi July ni khat atanga kalpui tan tura order hi ti chu ani hetiang hian lo ngai thaila COVID-19 pandemic dar zel tur laka kan himna tura Mizoram sarkar tu chuak number tarlan ania zulzuin tu na tanga thule ma chu tarlan ani ang hian LAD sin hoya office sang a thok tu te taldan tu aniang pakhat na LADC noya mi pui pun khom na LADC hall do kula hall
PRC Hall picnic spot le conference hall dang reng khar chun zom zel ani don ani pani na lighthouse aizol chu khar chun zom zel ania amai ro chu emergency thil sarkar pui mo le lo thila hia chuan General Administration and Control Department remti nain Deputy Residential Commissioner in Philfai takarwa manna siamin mikhwal athentir thayang pathumna LADC noya office sanga thoktu ten hetiang hian office ang kayang number pakhatna group A officers hi anvain an kalanga pani na chuan group B officers gazetted po anvain an kalanga group B non gazetted le anhoi lam hi department pakhata thoktu group B za zela somnga azat ve an kal don ani kalina chuan office kai lo le COVID-19 duty arwat lo ta chu atul huna pianga biak po thein an om tur ania thei angin in lama tangin an thok thei don ani pangana office kai chungchanga head of department emo head of office ten an mani huang chunga theu rom han na fil fai tak siamin khau takin COVID-19 appropriate behavior an kalpui tur ani kalina pon lammi LADC office sang dor du detan an dor tur head of department emo head of office emo ne na tangin phalna an lam na saturani paruk pangana mipuin pon lam atang an dor thei turin head of department ten mobile phone emo email emo mangin ruam manna an siamang parukna lo thil ani lo chuan thok tu te in len po lo turania meeting po nei ri lo atha in ron le in biak aturani poin a thei china mobile phone emo WhatsApp emo email emo le man changkai thei tur internet thil man changkai thei tur te chutiang nanga in biak tu ani pasarina emergency le lo thil ti lawa chuan CEM te chairman te LADC le office holders dang renga public interview khar chun zomri ani don ami pariatna office complex chunga veiwa phal ani lowanga LADC noya thok office kai turanga pon chuak office kai si lova khulai leng chuak ta chunga har satna thengani chuan an mani mo ani yang in lekha hian COVID-19 lockdown kai noya hemi office lekha masa number tarlan ania chu alu alana he order thar hi voin ni tanga manchan ani don ani tin OH leram enga executive secretary lai autonomous district council chuan thupek thar ati chuak ani